Nastavljamo sa serijalom uputstva za kreiranje i administriranje online škole. Naš prvi konkretan korak bit će određivanje domena, odnosno internet ili web adrese naše buduće škole. To je onaj poznati tekst, na primjer www.mojaškola.com. Postoje specijalizovane organizacije koje su ovlaštene za dodeljivanje domena, odnosno naziva internet sajtova. Jedna od takvih su i naši partneri, kompanija Lupia, preko koje možete uraditi registraciju novog domena, odnosno internet adrese. Kao i naredni, drugi korak, a to je rezervaciju prostora za vašu online školu, takozvani hosting. Kada se odlučite da želite pokrenuti postupak, samo nam pišite na e-mail adresu office@educatorium.org da dogovorimo detalje oko same registracije, a to su odabir željenog imena vaše škole i rezervacije neophodnog prostora za vaše podatke. Također, svaki website treba da ima i određene bezbedonosne opcije, takozvani SSL sertifikate, koji garantuju potpuno bezbedne finansijske transakcije, kao i zaštitu podataka vaših korisnika. Sama registracija i instalacija je gotova za najviše 24 sata. A pored svog web sajta dobijete i nekoliko poslovnih e-mail adresa tipa office@mojaškola.com ili bilo šta vam bude potrebno. Ono što je jako dobro, ako koristite neke od popularnih e-mail servisa tipa Gmail, Yahoo Mail ili Hotmail, vrlo jednostavno se ti poslovni mailovi mogu preusmeriti na vaše postojeće naloge, tako da se možete sa svojim klijentima dopisivati na identičan način kao i do sada, samo ćete moći da menjate adresu pošaljoca. Nakon toga sledi treći korak, a to je instalacija WordPress aplikacije koja je osnova vaše online škole. Ovo se također radi u toku rezervacije domena i sam postupak je potpuno automatizovan, gdje trebate samo odrediti svoje korisničko ime i lozinku. Time postajete administrator svoje škole, jer ćete samo sa upisivanjem tih podataka imati pristup svojoj školi i moći ćete sve opcije uključiti, isključiti, podesiti itd. Time razlikujemo korisnika, user, odnosno subscriber, i administratora, odnosno vas, osobe koja podešava i upravlja online školom. Sljedeći četvrti korak je instalacija posebnog dodatka LearnDash. WordPress ima mogućnosti da u njega ugrađujete posebne dodatke koje zovemo plugin. Ti dodaci su podeljeni u posebne grupe. Jedna grupa dodataka ili pluginova su zaduženi samo za izgled vaše škole. Takve dodatke zovemo vizualnim šablonima ili themes, odnosno temama. Neke su već ugrađene u WordPress instalaciju, ali možete dodati i nove. Imate izbor od više hiljada različitih, podeljenih po kategorijama: za edukaciju, objavljivanje vesti, galerije slika, online prodavnice itd. Neke su besplatne, a neke se doplaćuju. LearnDash spada u grupu LMS dodataka. LMS je skraćenica od Learning Management System, odnosno sistem za administriranje online učenja. LearnDash je najpoznatiji takav sistem sa više desetina hiljada instalacija širom sveta. Kompanija LearnDash je naš partner i naša e-learning platforma se također zasniva na njemu. Možete kreirati neograničen broj kurseva sa lekcijama i poglavljima. Svaka lekcija ili poglavlje može imati također neograničen broj testova koji su potpuno automatizovani. To znači da se rezultati odmah prikazuju, zajedno sa tačnim i netačnim odgovorima. Detaljnije o LearnDash podešavanjima, opcijama za kompletno kreiranje kursa,
u našoj narednoj lekciji.